Kani keponan batai lingkon kendiak sepang ketat place World Cup jongka Fran Persia ya ke England pat kejengyo record jong u Mbappe kekenhun na kabanta ketat place mat jongka FIFA World Cup aja pendro hapdeng Fran bat ke England lalong kejengyo lekai kebadat daki gol ha kabakut ke England berkejengyo lam da u Thomas Tuchel kala job ya ka Fran da Hendriu la saw gol ha kasingi saja u Bukayo Saka tap hat-trick pat ula ajing yarap ka England ban pendap ya ka World Cup da ka jingjo Henry u Kante ha ka Fran pat u kliang Mbappe ula long u ba kongsan namar ba ula kiu Saka kerdan ba lingkong ha ka jingjo tap gol buntam ha ka history ka FIFA World Cup tak batap argol persa ya ka England u Mbappe ula kenjo Saka ar teli ki gol haki FIFA World Cup barok bat ulah tam ya ulin ngotsi ubadon mentah haka arpawai teli ki gol kani kamut pa u Mbappe mentah ulalong unong tep gol pabuntam haka history jongko World Cup bat nangta hadin ka kelas tep kepala slam klembun ki gol u Mbappe ulah pli ya ka jingyo gol haka minit kaba sabu prabat ulah tep yang haka minit kaba hendu dagine ki artli ki gol ulah tam ya u Messi ubadang sa banyale kai ya ka FIFA World Cup final na benta ka Argentina Persia ya ka Spain haka singi ublai sitang senya Mbappe ula ya le kai na ka Real Madrid ula la ban tap gol haman na ki benta jong ka World Cup haka group stage round of 16 but haka quarter third place playoff but final tang haka semi final pa umpat ju tap gol wat tang ka weiru bat lele kai laisin haka wat ka semi final re umpat yo gol tang ka weiru pat takine ki artli ki gol Persia ya ka England u Mbappe ro udang yalam haka jing yakni ya ka golden boot jong ka World Cup arajar penru taka pa shipau teli ki gol pat South League assess Lionel Messi pat udon haka kerdan ka ar da prateli ki gol pat South League assess lada u Messi ula ban tep arteli ki gol kawek assess haka final Persia ya ka Spain una ban tambiang ya u Mbappe pat kur ya ka golden boot kekerdan golden boot jong ka FIFA World Cup ajar penru kelem Mbappe sipau gol assess saw Lionel Messi pragol assess saw Erling Haaland new goal assist 0 Jude Bellingham new goal assist kawai Harry Kane new goal assist kawai Ousmane Dembele new goal assist arteli kajing yakni ya ka golden boot mentah kala nang pensuksit ya ka final Messi uba lalai pekundai senam ka arta tang ba ukwa bandarap ya ka Argentina banra ya ka World Cup final Henry udang Beru ya ka nam kum u no tap gol babuntam haka history jong FIFA World Cup bat kum no lakran u Mbappe ya u Messi haba ulah tam gol u Mbappe ya u Messi ni hakim kebaran sudah jong Mbappe kum ta hadin ba u gelem Mbappe ulah tam ya u Lionel Messi haka jingyo gol haka history jong ka FIFA World Cup syam la keren ban syam la temu ban keren po ne penjak buram ya u Messi haka jingya keren pat pa u keleng Mbappe ula Messi pat u Cristiano Ronaldo ki player ki bakraw tam ngan perkat siapang kajing yanujor ula ro ngati lupa ba u Messi un peteng ban tap gol nomor ujule kunta masukwa ban yarap ya ka Fran ban job hadin ba ula unong tap gol babuntam hak history jong ka World Cup u Mbappe ula ba ka nam job jong ka khun ka kham korot ban ya kano ko record shimat ukwa panyale kai haka final ban tang ka record namar kata don kajing ya keren laj nang ta pat u Mbappe syam lakan tho ne keren sneu ya Lionel Messi namar ula tam ya ka record jong penban ula penpau ya ka buram ya Messi pat ula ba kajing yarap ya kari ka kham kongsan ban ya ka record shimat batang kini ko blai sibon ralok share pan share like dan subscribe kenam ngan yo man rap yang kiwe kijing tip ki bakam bnya pat kane kalong kajing persyang ko jongan to nang ye kersan bangan la pan man rap yang ki ba kam syai pat ki bakam sotonat nang ni syakmat ko blai sibon